minta tak ponakan lawan ujar ading nang berkacamata nang banyu di tangan jadi lawan pian sakader mana kone pian nang jar masih bujang atau sudah beleke pinanya bang bujang karena bu ginjo tuyat kader bang lagi lalu nang tak lupa sakader mamat dehe nang ini kawan ulun ijai di ngarane inya imbah ngini anak minta nomor HP kalau pina cocok aina imbah acara ujar pacang manali masalah jujuran jangan dipikirkan bisa umpama bila inya bedetang pian mangga tuh 100 ijai kade betawaran paling imbah kawin rumah disandaakan bila malam pertama pacang guring nang di jumbetan kalau tak lupa kami mau ucapkan kepada tuh sempian bingai nang di hadapan mudahan pakai nakawa pulang bertemuan ujar nang ijai nomor sudah ada berisian cuman bangsa buting ijai ada permintaan kain ajar ijaihan bila jaruyo daun jimambai bila jaruyo daun jimambai Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban kepada ibu bapak di sini sabarataan nang ada di sini kita nang tak kumpulan baik nang di muka atau di belakang ada nang di kiri atau bang di kanan lalu nang tak lupa ulun menghimbau pian lalu tak lupa ulun menghimbau pian nang ada di sini kita sabarataan tadi bermula kami mengucap salam jadi nang kedua kepada bapak ibu hari ini sabarataan aina salam kami pastinya dijawab akan baik nang nih bang ibu nang hanya ada tangan nang tuh berdua sidin lalu di hadapan lalu nang tak lupa ulun nang membuliki hari ini mengucap salam jadi nang salam kami jawab sabarataan ngaran menjawab salam suatu kewajiban kalau sekali lagi ulun mau ulangi akan assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban lalu terima kasih lawan pian sabarataan nang mana tadi salam sudah menjawab akan lalu nang berdoa kita sabarataan mudahan sabarataan berkat menjawab salam kita panjang umur berataan sehat badan mudahan bang kita berkat menjawab salam kemana hajatullah beratan dalam lindungan dunia wan akhirat berataan salamatan la salamatan jadi mandihin kami memulai akan nang pertama kali ulur mau ucapkan ini nang pastinya tak juga ketinggalan jadi pertama-tama kita mau ucapkan ini segala puji dahulu kepada Allah kita panjatkan selawat serta salam
lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat, para tabi'in, para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur pulang seberataan, karena hari ini kita nang kawasaruan. Istilah kata kita nang hari ini kawan nang bertemuan. Berarti baik buai kita masih diberi umur minang panjang, sehingga di sini kita nang berdapatan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu bapak pian nang seberataan. Lalu pertama-tama bersyukur lawan Tuhan, ini alhamdulillah kita mau ucapkan rasa puji syukur kita kepada Tuhan, karena hari ini kita nang bertamu berarti berataan kita masih diberi umur minang panjang. Lalu alhamdulillah kita mau ucapkan, lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu bapak pian nang seberataan. Jadi pertama-tama madihin dimainkan, lalu pertama-tama pulang kami ucapkan rasa hormat lawan pian berataan nang ada di sini pian nang tak kumpulan nang mobil khususnya buhan Sungai Garuda kampung nang buhan pian. Ulun pertama-tama memberi penghormatan, cuman nang kada kawa ini tunggal lingkungan, karena bang orangnya hari ini kebanyakan. Cuman baik buai ulun nang pemula suatu penghormatan lawan ibu bapak hari ini seberataan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan sebelum madihin lanjut sekali bertepuk tangan. Tepuk lalu madihin kami menerasakan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan, jadi nang pastinya kepada ibu bapak pian nang saberataan. Jadi nang madihin kami memulayakan, lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak nang hanya datangan. Jadi lawan pian silahkan dulu makanan, karena bang menunya sudah disediakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada tuan rumah nang sudah mengundang, ulun mewakili kekawanan berataan. Kami terima kasih banyak nang lawan pian, karena hari ini kami sudah diundang di desa Sungai Garuda ini diberi ngaran. Lalu nang tak lupa berdoa berataan, bila ulun berdoa aminakan buhan pian. Jadi bang doa ulun memulai akan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan ni acara kita bebangantinan, sampai tuntung acara hari ini dilancarkan. Mudahan ni acara diberi keberkahan, keberkahan. Jadi lawan ibu-ibu hanya datangan, tak lupa lawan pian kami mau ucapkan. Ini nang tak lupa bulah selamat datang, lawan datang dereen pastinya selamat jalan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada nang di jalan, baik kaina bermotor atau bahkan dereen. Ulun mewakili tuan rumah nang maundang, sidin meminta maaf minta rela lawan pian nang mobil khususnya nang lalu di jalan, kaina lalu di sini terganggu perjalanan. Istilah bang kata ini ada kemacetan, karena baik buai kami nang ni acara
acara andaknya di pinggir jalan. Jadi dimaklumi lawan biar sabarataan, lawan nang di jalan tak lupa kami doakan. Mudahan nang di jalan biar sabarataan, kemana aja tulak selalu dalam lindungan. Mudahan berataan selamat sampai ke tujuan. Laga tujuan jadi madihin kami mana rasakan. Jadi nang tidak lupa jua ulun ucapkan. Jadi pertama-tama ulun mau ucapkan mewakili kakawanan jua nang sabarataan, lawan Tuhan pian ini sabarataan. Baik ada di diri atau nang di jalan, baik nang di belakang atau di hadapan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan, kami meminta maaf minta rela lawan pian. Apabila hari ini terjadi kesalahan lebih atau kurang kami menampilkan. Istilah tubang kata apabila kata ulun kaina ada maulah pian nang dalam hati bu nang kada nyaman. Ulun minta maaf minta rela berataan karena bematihin ulun berhafalan. Istilah bang kata nang apa nang dilihat ulun menyambetakan. Lalu minta maaf minta rela lawan pian. Lalu nang tidak lupa kami mau ucapkan sudah meminta maaf tadi lawan sempian. Lalu nang madihin kami mana rasakan. Lalu nang sedikit kami mengisahkan kepada bapak ibu pulang sabarataan. Kami hari ini acara begegesakan karena tuan rumah hanya nang malam tadi bu Aima mesti iyakan. Lalu panghin tadi ulun talang berdatang. Lalu hendak sedikit kami mengisahkan padahal hari ini banyak aur di rumah bu nang bebujuran. Imbah nang kaina asar ada acara haulan. Haulan ini ulun bu nang bebujuran. Makanya bang kesini tadi dalam berdatang kira setengah 9 ulun hanyar bang datang. Karena bang di rumah salahin hayam banyak nang diumpaniakan. Tadi ada jua di rumah di seberang behelet bang sebuah bu nang lawan ulun orang ada besalamatan. Lalu bang bisukan ulun banyak auran sidin besalamatan tadi hendak nikahan. Ujar biniannya juga orang Sungai Garuda tadi lalu di hadapan. Itu lakiannya bu nang parak ulun rumah besa berangan. Jadi bang bisukan ulun dalam berdatang juga hendak sedikit lawan pian mengisahkan. Kami bu ini nang ini sarungbongan tak lupa lawan pian juga minta doakan. Nang wabil khususnya kami sabarataan mudahan sabarataan kami disehatakan. Lalu nang sedikit lawan pian memadahakan pada nang malam tadi ulun datang di mantri cuman kada besuntik mantri kada membahayakan. Istilah bang kata ulun nang bila siang sigar nang saawakan cuman bila malam rasa nang panas dingin buai awak saikungan. Lalu ujar panas lalu ada bang radang bibir ulun sariawan. Jadi bang bepandir pinalain bebujuran karena sariawan salahin nang diilat di bibir saling banyakan. Makanya tuan rumah tadi nang ulun datang ada mana wari makan cuman buai ulun ngalih sekitar 3 hari bilang kada kawa makan cuman kawa aja lamun dipaksa akan. Istilah tupang kata makan begegematan. Lalu lawan pian kami minta doakan mudahan berataan kami disehatakan. Mana jua kami ngini yuni bangaran dilihat pinasihat inya kena tibisi beobat 6 bulan hanyar 2 bulan ini masa pengobatan. Istilah tupang kata masih banyak nang aritan inya kana paru-paru buai cacat di dalam. Istilah pangkata nang ini inya gering jua
dibuat teguran oleh Tuhan karena orangnya ketujuh lawan bebinian. Bila ada mau hubungi diambil berjalanan, jadi lawan bian kami minta doakan, mudahan beretaan kami disehatkan. Istilah pangkata mudahan beretaan yo hajat dikabulakan, karena buhan kami bilang bujang sampai retaan. Nang ada di sini baik sasingut nang labet nang pahut saling kenalan. Gini ngarannya udoy juga masih nang bujangan, nang di belakang bujangan sampai retaan. Ada nang kadede beisi nang pacaran, ada juga haime hanyar haja imbah putusan. Istilah pangkata diputusi bebinian, karena biniannya hendak kue memberi ujar janji nang pasti. Semalam ada mah HP lawan kuitan bini-bini, ujar biniannya hendak minta tali, cuman gue haime kadada duit keisi. Lalu pacarannya kada hendak mahadenge, hanyar haja semalam haime diputusi. Sabar. Jadi nah haime kenapa diputusi, karena nang umahnya sudah moyak malihate. Bila inya rindu karumah mandatangi, maka mandatangi membawa kendaraan, dibawa anak orang sanjah nyerti atari. Jadi lawan pian sakadar Muhammad dahi, mudahan beretaan nang masih bujang lagi, mudahan beretaan dilancarkan rajaki, mudahan beretaan nikam lakas bebini. Lalu nang tak lupa ulun nang Muhammad dahi, nang ini rombongan kami nurul patah diberi ngaran. Nang sudah bebini hanyar nang tiga ikong buai nang bebujuran. Nang pertama wardi panitia rombongan, inya nang maato rusun begana di belakang. Lalu nang kedua ngini bang dul bangaran, nang mangamira karya terbuhan kami nang awak saling kenalan. Jadi anak sidin dua ikong beisian, cuman nang hanyar haja sekitar 4 bulanan. Buai bini sidin pulang nang betianan. Lalu lawan pian bang dul minta doakan, mudahan bini sidin selalu disehatkan. Haina berenak bini sidin salamatan, bila indah berenak mudahan betianan pulang. Lanjutnya banyak anak aja. Lalu matihin kami mana resakan, lawan ibu bapak pian nang seberetaan. Nang ada di sini ulun mau ucapakan, kami nang pemula bu ai bemadihinan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian, lawan ibu di muka nang bebeju hirang. Ibu nang kedua tuyat banyak nang jintingan, lamun ibu nang dibuka kadede pang berakat ulun melihat tuh di tangan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian, mudahan ibu-ibu sehat setiap hari. Pian makin hari tambah disayang laki, sehingga laki-laki pian kada sampai bebini. Amin. Lalu tak lupa kami menarusakan, jadi kami madihin hari ini menghibur pian. Lalu nang tak lupa ulun langsung terfokus lawan amang di hadapan. Nang sidin berdiri tuyat di muhara lawang, ulun bang melihat nang itu tangan sidin buai manguti iberang. Cuman bang sidinnya kisah kada mendakarakan, nang jelasnya baik nang itu berang pian kada depan juga dirabang. Istilah pangkata kada beisi halar inya besambelan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu bapak hari ini seberetaan. Nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan, nang mana nang bulik mudahan buai pian salamatan beretaan. Mudahan panjang umur kawabe tamuan pulang. Lalu
lalu nang tak lupa kita nang tu tempuluh hari ini nang tak kumpulan alangkah nang baiknya gesem tu pengantin kita mendoakan cuman pengantinnya boy kada kelihatan lantaran tu andaknya palaminan tak kadelem lalu nang tak lupa kita mendoakan mudahan tu pengantin inya nang laki binian sidin panjang umur beda dua sehat badan mudahan pengantin sehat tuh pengantin di jalan ketaatan sehatnya pengantin dikuatkan iman mudahan pengantin inya laki binian mudahan bang rejeki pengantin dilancarkan segala usaha diberi keberkahan mudahan pengantin nang apa ada hajat mudahan dikabulkan mudahan pengantin pian ruhoi rahayu beda dua tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pengantin selalu dalam lindungan duniawan akhirat tidak akan terpisahkan la terpisahkan lalu tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak pian nang seberataan jua kepada guru nang sidin bang tadi imbeh jua makanan atau paman pindur tiwadak kebanyakan kami nang tak lupa bertaan mendoakan mudahan buhan pian bertaan salamatan istilah pangkata duniawan akhirat selalu dalam lindungan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu bapak pian nang tak kumpulan nang ada di sini ulun mau ucapkan tampolo ibu-ibu banyak ini berdiri lawan ibu-ibu sabuting ulun nasihati istilah tu bang kata nasihat ulun beri mungkin ini nasihat berfungsi lawan pian karena sudah belagi lalu gue pian hendaklah tu kaina ujar surga dunia atau kaina surga gue pian menanti bila laki-laki biar nang laki tuha tetap pian ditaati istilah bang kata saumpama datang begawe kaina laki pian lakas-lakas kurihingi jangan umur tuha kada romantis lagi bila laki lapar pian kaut kan gangan lawan kaut takkan nasi bila kada beiwak sanga akan iwak wadi supaya laki pian kujul-kujul sakit gigi sakit gigi lalu bang kami terus melanjutkan kepada ibu bapak pian nang seberataan nang ada di sini pian nang tak kumpulan jadi nang mendingin kami menarusakan tadi nang wan pengantin sudah didoakan jadi lawan ading-ading lalu di hadapan nang awak tak halus cuma nang dua bungkus tangan nang berikutan lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan tadinya pinanya masih bujang mudahan bang jodoh lakas mendapatkan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan langsung kita berdoa pulang seberataan tadi gesan pengantin sudah nang pamulaan jadi ini bang doa gesan nang ading-ading tempuluh tak kumpulan jadi lawan pian tak lupa kakak doakan bila kakak berdoa aminakan buhan pian lawan ading-ading lelaki atau bebinian baik berduduk di tanah atau berduduk di bangku kakak mendoakan mudahan ading-ading pian seberataan mudahan ading-ading panjang umur sehat badan mudahan sekolah buhan pian pendapatan mudahan berbakti bertaan lawan kuitan mudahan bang sukses buhan pian masa depan mudahan mama abah pegawai para jakian lalu madihin kami nang malanjuti lalu nang tak lupa
ulun nang mau ucapi kepada buhan pian hari ini seberataan. Tadi awan ading sudah kita doakan, 60 hari ini kita masih tak kumpulan. Istilah tupang kata kita nang berdebatan, lalu nang tak lupa ulun mendoakan. Kita langsung berdoa amin akan buhan pian. Bilanya berdoa ulun kaina memulai, biar pian beamin. Bila di dalam hati kada usah benyaringan, lalu nih bang doa ulun memulai akan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berkaan di sini kita terdapat. Kita nang panjang umur mudahan selalu sehat. Sehatnya kita sehat nang wal afiat, dan sehatnya kita sehat di jalan taat. Jua sehat kita iman ditambah kuat, mudahan rezeki berataan meningkat. Segala bang usaha mudahan tuh berberkat, mudahan berataan kita bulik di sini. Mudahan kabul hajat, mudahan berataan kita dapat syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan kita dapat syafaat. Berilah baginda yaitu Nabi Muhammad, mudahan sabarataan buai juta selamat. Mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat, lula ke akhirat. Jadi matihin kami nang melanjutkan kepada bapak ibu berataan nang sini. Jadi bang matihin ulun memulai akan, matihin nang pemula kami membawa akan. Lalu nang tak lupa ulun nang menakuni lih ada permintaan dari nang kawan ulun ujar minta takunakan. Lawan ujar ading nang berkacamata nang banyu di tangan. Jadi lawan pian sakadar manakoni, pian nang jar masih bujang atau sudah belaki. Pinanya bang bujang karena bu ginjo tuyat kader bang lagi. Lalu nang tak lupa sakadar mamad dehi, nang ini kawan ulun ijai di ngarane. Inya imbah ngini hendak minta nomor HP. Kalau pina cocok aina imbah acara ujar pacang manali. Masalah jujuran jangan dipikirkan, karena ngini ijai banyak hayam di perumahan. Jadi saumpama bila inya berdetang pian mangga tuh 100 ijai kada betawaran. Paling imbah kawin rumah disandaakan, bila malam pertama pacang guring nang di jumbatan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada tu sempian bingai nang di hadapan. Mudahan bangkaina kawa pulang bertemuan, ujar nang ijai numur sudah ada beisian. Cuman bangsa buting ijai ada permintaan, kain ajar ijai hendak jar befoto bingai nang lawan pian. Istilah pangkata membenyaki nang kenangan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, ini nang matihin kami nang pamulaan. Jadi nang tak lupa ulun nang matihin hari ini melanjutkan. Tadi kita berdoa sudah sepertaan, jadi nang matihin mungkin kami satu mata buai hendak bertahan. Kaina imbah ini kami hendak istirahatan. Lalu lawan bapak nang hanyar datangan, silahkan hulu pian paai nang makanan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan, nang mana tuh di jalan baik nang pian bermotor atau wabakan dereen. Mudahan berataan pian nang salamatan, mudahan bang pian selamat sampai ke tujuan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, ulun ini matihin pastinya pamulaan. Salah nang lawan hilaf mohon dimaafkan. Lalu nang tak lupa ulun membawa pantun tadi nang pamulaan.
Apabila jerujung tadi daun dimampai, ada baikat lagi ini dedeyan kain. Apabila jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari pengantin. Lalu terakhir kami mau ucapkan salah lawan hilaf mohon dimaafkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan bila nang gete-gete itu mencuri landang, ada nang pura-pura andaknya di perumahan. Kami permisi satu mat nang memandang, mudah tukang pulang kaina disambung akad. Lalu terakhir kami mau ucapkan wassalamualaikum minta rela bertaat ilahi. Kami bersatu berlangsung bertahan. Sunnah Nabi Muhammad